Para Rabu sebutan kaula muljakin beda telok dari ciptaan Allah Ta'ala seandi ajal. Artena telok kak dinto, telok macam telok kelompok kak dinto, minabi kita dapat ajal lah kak dinto kita markir mati. Minabi selain telok kak dinto para Rabu dah ajal lah bila bayi sepatutnya ya tore rengi bilis tapi minabi telok kak dinto kau tu beda ajal lah pasal si ada bukan dong eki kak dinto al-Imam Al-Ghazali montut dari pon apa beliau ada bu montut dari ayat ning dalam Al-Quran bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut ni kat beda telok macam ning dalam Al-Quran diulangi telok kali kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setong. Nomor 2, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Senomor 3, kullu nafsin dha'iqatul maut summa ilaina turja'un. Teti kullu nafsin dha'iqatul maut ding dalam Al-Quran seesena tolong juz kak dinto yulang telo kale akhir pas tombus tong kesimpulan bahwa beda telok macam makhluk Allah sebeda ajal seran setong kelompok kaula banajunan manusia kak dinto perkiraan umurah sabidak kapetong bolong a'maru ummati ma baina sittin was sab'in umur tang umat sekitar sebidak kapetong bolo keng mungkin ngetren tak ada pak sebidak sedek hingki mungkin dia tak ada pak sebidak ya benda setelah bus Ciharun Propo jamaah haji tertua paling sepo tahun jungadaan dari Indonesia bahkan 115 tak lewat sambian dari umur tos dubolo ya napa sebenting sehat kan gula lemator sebenting sehat jadi sambian begitu umur tos dubolo sebenting sehat pas lancang umur sehat pejeng ibadah taat ke Allah cinta ke Rasulullah pas lancar rezekina mage umur tos seket tore apa ada ya mon geran guntang matang atas ketedungan tore mulai boy anapa tako anak tak sabar bener tako anak tak sabar pas banyak fitnah napa boleh pas capok penyakit ardalil umur si paling enak napa ngelole nika paling tak nyaman ngelole nika paling tak nyaman etak sentak make ben mantok mari ada bah ngocak kok ada ngaberi ngakan sekali kudu make manton apa nyambi napa nyambi pereng si kita ekorain bah ngocak abari apa ya buter ki cekak itu mun tak kengi kakan ben pereng ko sehingga kelenon para Rabu hal-hal ngak nikah beni terjadi ke manton monono kula oning terus terang kepada kabuntan kula tak jongo-jongo kula oning etamu yen stong oreng nyambi aing ka jongko begule sang ku berderek songkan napa ko begule sampung tua nak nyona tua barokai ko napa embuk ngakan melolo wat kule se aduan nak takok dereket takok abak capo penyakit gini kapah takok pasti tua iki ya benak foto setak ngakan padahal para Rabu dan kula sarang panjenengan ampun ngakali kini dimin sekut sepanika mari ngakan boleh mari ngakan boleh nikah punten tak payah penting aki benembu punten tak payah tuai benembu malah pokok seneng mari nyosok boleh
Meminta ke buyaki susu, minta kipur mare, kita ekorain putolah, le minta boleh punten, tapi mau nak foto. Kelenon sayang ngani kecinta na esto na gareng tua, kento tak sami esto na reng tua ka anak. Tapi minabi esto na reng sepo ka anak para Arabu, pabucoin nak foto na, era ako aben reng sepo na. Bada bukti na, banyak anan yokom ki igerem. Mata todus, tore, bener na bener. Anan yokong, ekerem, tebus, makin ngambil berempai tebus. Kelenon, kuleban sambian ni kami Nabi mangkiin bedaanan orang gak dito alak ko tak gena, atengka tak gena. Sehingga sambian jajak peroca ada ring tua penika ngajari tak gena. Keng gini kala musibah, bener, musibah. Keng gini kala musibah sering jad anak apa ni kajat lah ujian berarabu ikan di gula ban sambian keng malar muka tertati ujian si membera ni kan umur sebitak ke petong polo kadang kita korang dari sebitak kadang kita depak ke petong polo kak dito ampon baken kak dito berarabu lah banyak sesobong umur tapi tinggal tahu sawat ruwet tahu sapot repot mun masalah sobong umur kuleban sambian lemah ke yambak dari ka amah pakun bila depak tong contoh beda malah amalan terolan cengomor baca monolog kuru mula depak ka aja lepas kelopain pakun depak bener gue lepas emot ke setong hadis bahwa tong setong manusia dito jepon jaga dua malaikat jadi gue lepas matura tong setengah orang nikah jaga dua malaikat karena jaga dua malaikat maka kempek mangken ni gulaban sambian selamat salah gratis muncak saking gulaban sambian nyoro orang berarabu ajaga mun pasti ebri panapa make pao patoron make se wesen se bede dapur patoron du tainga kini jalan mbak kurumban kiai ijogo bah rokok tak lem keluar kopi tak lem keluar coba du magridu acorak beda orang kiai mah ngetek kenapa acorak beda orang itu pa keluar kopi pa keluar teh pa keluar jajan pa keluar rokok niko male anu male tenang pon rin saren make tendak kira beda napa kok jak le kopi na keluar engki bah, coba soro jaga ke polisi mian, aku tak majar ke Satpol PP majar, ke tentara majar, tapi Allah Subhanahu wa taala nugasaki ben setong orang, pakon jaga kedua gua malaikat, ka ento para Arabu alhamdulillah tak usah majar gratis, pasta isokor nada kajunan pon Allah. Ni kabila depak ga ajal jepon bah nyorot, sedua ni kan nyorot. Setong contoh numpak sepeda motor ni kemun kita ada baga ajal sedua kali itu berfungsi cok lah tabrakan ni pamengo ka kacer saya kira tak tabrakan makai lah tabrakan apa aling beliling ni kaki ipa selamat tapi bina biampun ada baga ajal malaikat sedua gitu nyorot sana nyorot lah depak ke betul montai jaga gulaban sambian ban malaikat sedua pakona Allah ni ngah insyaallah makai jering masuk mai ko jak makai jering masuk jak montai dungang-anga ka leres nama puntan jak montai dungang-anga alhamdulillah syukuren mangkan Allah sampai semangken tak toman ngantok tak toman saren la ta'khuduhu sinatu wala naum jadi Allah kento tak toman ngantok tak toman saren anapa karena Allah kento ajaga kaulaban panjenengan ajaga siklus alam gak dito siang ben malam gak dito makle tetap lestari matahari ben bulan tak tabraan muncak saking Allah kento ngantok ben nika mustahil jak saking Allah kento tasaren abo lober alam lober jadi mak pasta syukur kajunane pon Allah kuluban sambian keng mangken kelenon seiyang keprejeken ni jen sempet mangken napa pese mon beni pese beni rezeki bener jadi pada alhamdulillah sakali ada entek derap alhamdulillah
ada tek kenyang alhamdulillah. Padahal nikmat ni luar biasa. Ba ni jaga sampai mangken. Pecakak iman ban Islam. Cek benyaan pada Rabu orang seteroda pak hari mangken ni. Kebulan sabal tangkel mangken aja benyaan. Tapi ternyata mereka ampun beliau banyak saya ampun mangkat ampun seta. Gula ban panjenengan alhamdulillah ki ibadah pak katangkel mangken. Alhamdulillah. Engki ribarin banyak seteroda pak kepuasaan. Kau leban ajunan tak usah ngajuaki proposal daripada pak kepuasaan. Tapi orang-orang seteru apa asa ampun sobu. Ni kampun genging sebuareh. Sampun wafat sekadua kadin tu masya-Allah. Toreh syukuren alhamdulillah. Alhamdulillah. Makhluk nomor 2 pasera. Ya jin ni kan. Jin ni kan mati kia. Keng umur tak oning je umur berempaan. Seporang aku letak bengal bek nepak gula beni jin. Senomor telok sera malaikat juga gula tak bengal bek nepak sampai mangken kita set. Dekian bila seseta ku laku bila ampun dapat ke ketentuan. Senyabutnya apa juga set kia. Bos set ku laku. Kan laporan je pun ke Allah. Sobung ampun set jambon. Apa bukit bodoh ke? Pasera, ya gak jadi. Mati giap diri. Apa mate? Mate kapi onsaran mate kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Fana selain kun Allah saya tak fana. Kun Allah saya tak fana. Lain fana. Malaikat berhadapu, tetapi mati giap tina. Wa mate. Monjebon Gus Bah, pai cabutnya bono. Cabutnya benar tibi pasal sebu mak sake kok. Ini kewangaengan ke tukang suntik kun tau nyuntik orang tak tu mana suntik. Lapah kun montang orang epat cerapat disuntik sana suntik ke tibi tako persis ben malaikat jadi. Malaikat penjabutnya begini bah nino orang ras ben tibi baca bu mak sake kok. Ya Allah jangan lawanan ya lah tak ada kapi ampun lah seta tetikun kare kenika. Artinya apa? Dan kau lawan panjenengan gak ditok ngereng pada ban Ramadan pasti dateng. Tapi saya kau beter abak takut tak ketemu ban Ramadan pateh pasti dateng. Tahu saonjeng pasti dateng. Keng baaban gak ditok para Rabu kun perak setong sepenta ke Allah malar muka husnul khatimah. Seseta sampun mendahului kita kento pentah da ajunan pun Allah mantar selamat dari siksa kubur. Bada cara bada kangkui bisa selamat dari siksa kubur. Bada cara bada mon ki sebelum masobung umur mon terus selamat dari siksa kubur ya tobat. Thank nah cara guluban sampean bagi bahasa lain atau apa napa arten tabah ya tubuh taubatan abali. Jadi tabah ya tubuh taubatan ni abali dharma seri berin selengan tangdong nyeletong abali takut sampai Allah maksa makli abali pompong kita ipaksa karena bada si ipaksa bada si datang tibi abali bada si ipaksa bada contohnya ibri musibah idar jendel na tambu sekali kita mari setong kita mari setong tadi budin bahas roh duh ya Allah asar roh diberi dem duh ya Allah tandi ora adalah Gusti sampai adalah tandi ora ketika kita mari setong kita mari setong kini bi Allah ipaksa are mon tadi tak beli saja mungkin ngak gula ni sake nika sake ngak makan ni ngolen maksa jare ngoreng mon dai hadir tak kok anu boleh sengunceng wah tepak ke haki tak bah repot ke gula ke haki bahasana je alus segala
ampun saya guru bahasa nah saya nggak entar kan sini kau guna guru ampun saya engki gobi gula sepenting lah entar dulu lihat coba nggak boleh sakit mungkin gula aja dosa banyak dosa arimun tayo badaya muslim arimun kun perak kun itabang dari istighfar muslim tak cocok aja lu berkering kering jadi sakit gak gitu kan mak jadi sakit cocok duri kan rendah pusat dosa kan cocok duri karena nebus dosa. Nah boleh sakit. Kesatar lambok to mana debu. Cek mantep kok lagi kesatar gitu. Anu napa? On geng nyelet. Oke. Nyelet kesatar mau nabi dato kesatar almarhum lu maceng gitu mak. Saya ngojak saya nikah ke ruang. Mate syahid mate. Itu ide. Saya nikah ke ruang gini. Bada-bada saya nikah ke ruang. Bau santre bau. Saya nikah ke ruang. Macam-macam kan kayak anu nyaman ni kadang tak berpengaruh berdengannya masalah selamat tangkap polisi berdengannya ribut ada apa ya kon anak kayak satar ni ada bu orang ni kan jangan mau berpan gering saya cabut ni ketelok kak bre kesehat nah cabut dosa cabut cabut King salah beres, saya babali dua, setong nonton tak babali. Nah apa nak? Beri babali, sehat babali, tu sana tak babali ban Allah. Sabar. Allah SWT. Ya coba minta sakit, ampun minta salam. Kalau pas emot kata pun kanjeng Nabi ning dalam setong hadis riwayat Imam Ahmad ning dalam kitab Al-Musnad. Bada orang gak dito para Arabu atua gak nikah Allahumma inni as'aluka sabra ya Allah minta sabar debu dengan jeng Nabi mbian minta sabar berarti mbian minta musibah masa gak dito Allah aja mintaan sabar mau kita capo musibah katibon apa salillah al-afiyah minta berselamat baik minta berselamat mulas tak bawa musibah ngak gula ya minta sabar pakai waktu-waktu derma saya pakai waktu-waktu dan ilmu psikologi semakin menjerit semakin mengeluh maka penyakit itu semakin parah karena pikiran semakin fokus kepada penyakit ambian mon tatandung bro tatandung pahloka pai suntik anti nyeri tas suntik anti nyeri kudu benih baras kak nyok-nyokan guru apa elang maelang pikir nambian ni bang ida ya mah nyok-nyok cak ngida enggak gula ding masa ke selama 2 hari cak bang ida mololo saya ditanya ke dokter muntai bang ida muntai bang ida mau ngota aman lolo jadi le bang ida guru bada obat anti mabuk guru benih obat anti mabuk mangida ulang itu ning yano ning mobil kan letangi di apa sakan mampu ada rem jaga atau mode apa ya pada bantak jalan leres lagi mangana kula andi kan celau le hollel ni kau ning insyaallah nika le hollel ni ka kila boiler dari bini tan kaula le hollel oning bada compon ni lambok soki nyaman cirusdi andi anak nyaman cimukit pah capok ambeien ni ambeien pah keluar yo operasi ke siloam ni kata saya pak ki bakun ki bada nyap cap pak anon tombung lalu ni pas tombek tu tetemu ban gula sehat orang beres cik kopi gula beres kiai ko beres rai ko kan bila beres kan tak pikir Tetimun bawa nanti penyakit dia ni pikir jen sarah. Jangan konsentrasi ke kenika. Tapi ban dokter petra kala. Pangalle pikiran guru. Padan gua laku gula ban sambian nalika mate. Cabutnya bani sarah, cabutnya bani sake. Yalle ban Allah sambian maleta konsentrasi ke cabutannya. Pai papadang ke swarga. Amin. Pai papadang ke kanjeng Nabi. Amin. Ya cari kesambu senika ngolati Gusti kanjeng Nabi. Ijareng ngolatin Nabi Yusuf boy orang bini beni wak buan ni segel-gel kirihin segel-gel
Kirigin si gilgil. Wa qatta'na aydiyahunna. Wa qulna hasya lillah ma hadha bashara in hadha illa malakun karim. Aduh. Beni orang re, malaikat tu. Kirigin gilgil tak kerasa. Apa tak nyok, keng konsentrasi. Nalang abas, la tercengang-cengang ke Nabi Yusuf. Tadi bagi kirigin gilgil tak kerasa. Jadi aku magai cabutnya boleh sagen derma. Gola ti Nabi Muhammad sedi atas Nabi Yusuf tangi. Terkejut tuh. Hari ya Nabi ya. Ledas deras kata. Ya tak kira saudara bu. Cengeng ke Nabi Muhammad. Pada ben cengeng ke yang bini ru. Dujar yang bini nambian lah. Sabuk pengaman lah dipakai. Ya kau jangan sabuk pengaman dipakai ni mau nak gunjing kan tanah ngabi ni nambian kan nak gelu kata abun sini. Harukan sabuk pengaman dipakai rekan. Letem moja binin na len kan nekuin kata abun beda ning pasar Tamburu beda yang radit bah cengeng mbian tong la kalau pae ada awah nabrak yang dagang durin dendor apa pun penengen ni bani balengan guru la tak kerasa tadi ngak gini mangkan kocak bahwa kelenon kocak bahwa orang tenang gento jepon ampon andi separo na obat tenang ni andi separo na obat panik ni ka andi separo na penyakit. Coba ambian mau numpak kapal tashe keruak pa beda pengumuman cak kapal katonon kapal kebakaran ni kesemate banyak benih karena kebakaran keluar dari labang rebuan tebentor. Padahal tak kini ketonon gun sakot ni. Ingat bilan ni agama guru sepak bola guru bilan. Sekeluar dari stadion kini kah bentoran benoreng semate. Benih karena apa? Benih karena kebakaran. Sampai banyak semate. Jadi panik ni. Mun sekala atai santai tening. Imun baca mate. Ya beres apa? Lati namalela keluar lain. Wa la mate lah iko luar. Wa la robulah ikwa kelanang tenang tadi orang yang tenang betul ya mbian enga lembak beda orang kadang aja sejurus set wah ngelto keruwa mondar sadar petepok taring capo mage pepen coba bat torkop dan sadar dua patok belingem keng mun tak sadar berada bukan guru poleng tak sadar dor kaltok sini jadi mau orang acara guru mundar sadar guru menang cari mun tak sadar bon sorban mungkin tak sadar dua apa itu jadi talangkom tenang andi separo na obat panik andi separo na penyakit jadi kita tambahin lah penyakit cit ni andi separo penyakit pun mon pah komat maren komat mangkana umbian mon trotek kia derajat jepon Imam Syarafuddin al-Imriti guru wawarabu mon trotek kia derajat taring mangkadri yakin pun idil fata hasba i'tiqadihi rufi' wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Dan dan ni bisa tengki teraja gara-gara keyakinan. Siapa orang yang tak yakin tak kira manfaat. Malah ring lembak ring makin ni kada pada. Setak pada apa na? Yakin awak. Coba bajingan le beri bismillah selekor kali. Pas benih bajing beri bismillah selekor kali. Tak bengalan bajing nak. Cari bajingan bah ngocak ni. Makin mati alakku tak kira puntuk di tetel. Tining saya benih bajingan. Pah makin majak ayat kursi. Pah benda keletak sukun ni pah ngocak. Wala ya'uduhu. Jadi artinya apa? Mental. Makan potran sambian kelenon mon beda madrasah sekitar kain to ilmu dalam ustad dalam kiai ka dito. Potran sambian mon beda imtihan penorok lomba tina make salah. Yulang na boleh. Tina make salah. Apa? Kerua beni adi dia oning tak oning tapi adi dia mental karena pak alemin orang mon mental lah tak kuat bud sudah bisa maka tahlil to nyelat to tin
makin orang lomba asyhadu an la ilaha illallahu akbar pada tidak nyaman nak kan bener lagi mau ditegur dormanan bukan mak pasalaman no baru mau bener mana tak kira teti peserta teti juri pun kok Nelah, bener lagi coba orang-orang yang seneguan tengkai kali itu isang kubah pintar kepi jadi kadang tak tahu nulis hah? Coba nih kan saya ikan tomon pada masalah-masalah saya rasa ini ada jadi kadang orang yang tak tahu macam aneh apa? Mental lah kuat ke daya kak, daya bener daya kak jadi sebisa daya gini kayak mental kuat mun mental tak kuat lah kau taruh noro lah tapi sedang setiap pemimpin sampean mun mental tak kuat ngecit leres sih masa aku lebar sampean mun kebini masa tako jaga yang mental tak kuat masa tako yang sampean mun pada laki anak jaro mun kebini Arab apa mak tako beni tako mental tak kuat bener lagi cari iya bener cari ada orang yang kuat mental ke ruang ingat nyak benyaan bah dengan tak kuat mental jadi pakai tahan mental tak kuat ingat aku ni masa alim cak aku tak alim minabi alim le holil ni kalum ni kamar di Tunisia mare alim gula orang TV alim beliau mun gula bahasa alim je tak alim menang kecak dia rumah kecak guru bongal lo bongal jadi jangan gula sini kak putra namian pabongal keng babongal beri ilmu cok bongal mana lu letak dus mau urusan ni kan lah ingat MC kali itu bengal mental kuat apa ni kawan pah ekiai pas punya pah bodoh dari penyuanyar bodoh dari tapota maka MC pot abah ojang beri keng tapi jaring mental kuat abah tahlil berarabu gulo ni ngat tahlil kok pah lopot bajana lahu ma fis samawati wa ma fil arbajan man dalladhi pah tepak wa intu bedu polan bunya ekiai ada lopot jaring dengan wah celeken kul huwallahu ahad keruh ni keng batoan keruh ngitek ya Bismillahirrahmanirrahim kul huwallahu ahad keruh ngitek keruh benten ni kebal lebih gula keng mun mental kuat luar biasa enggak Ustaz Abdul Somad keruh makai leboh ni yadan manusia ibuan saya kata ada apa corak lah butol kapi ada norek ini kan corak butol ada norek badai masalah mental du Nabi Musa sepah minta kanjain Harun gara-gara apa sebut Nabi Musa kula ni kapolan bitul iko cila negara itu kan pernah akan marda yano Nabi yano Fir'aun kasa Nabi Musa ni yano Fir'aun tetapi pas minta kanjain ke Nabi Harun itu kan sebenarnya setong betul lebih fasih Nabi Harun yang nomor dua mental juga jadi ketika cadel ni kan berarti mana pagi betul sudah merasa hampir tidak percaya diri jadi ngajak ternyata seanu fasih mental kan mental mangkana go laku mon pak tanya akiban malaikat tiga benih urusan ilmu tapi urusan amal jak wa matawa benih imtihanan ni kula mate bila bayi siap keh ada arma apal kula buat man rabbuka tak ku negara jawab Allahu rabbi lu dah benih imtihan dia benih imtihan buluban zambian jak ning yadan kiai bola peluan pah ning yadan malaikat sekedua apa jangan mola ingat tentara wayutun pendidikan 2 kali 2 apa tepak kali 5 2 kali 2 berapa siap 5 itu apa kian apa ngitek gula kabin lamba yulang dukan le polan si makabin ki Hasan Abdul Wafi Nurul Jadid sepalingi kata aku en gula sepalingi ka ojong pah kiai gini ke si makabin ada make tukang pidato yulang dukan le
Yulang dukan. Jarang kadang orang maneka kaula ben makabin kaula kesampian. Kalau ben nyon mas kabin, mas 2 gram. Aja wa mantan naken kontan. Beni nerima kaula. Kuru beni ke enta elate ben giaina. Elate bon. Mengitek dudar. Bade boleh viral makin ni TikTok gua. Ni TikTok ke Pak Majano pas ano bimahrim min kadat halan. Pai jawab taqabbalallahu minna wa minkum. Ada wah tempat kan telasan bah minal aidin wal faizin jadi. Alah la haula wala quwwata illa billah. Makin sekedua insyaallah ka dito isabaratu sana. Isabaratu sana. Eki gulaban sambian malarmu kecukan isabaratu sah. Jadi sebelum masuk ke kuburan dosa-dosa ampun sabora ban Allah. Ban gulama tora. Ambian ni ka bening ngadep ka pejabat, ambian ni ka bening ngadep ka manusia. Ngadep ka Allah, sini serna lebih ni seran ban manusia. Yulang na boleh. Ngadep ka Allah, sini serna Allah ni ka lebih ni seran ban manusia. Paham? Beri na contoh. Tore. Ambian mau najabis ke kiai bahdung tedungan kurang ajar tak kurang ajar. Ya wes tekuk lah. Tapi ternyata orang ngajabis ke Allah, makin dung tedungan pas engak ke Allah, enten tak kurang ajar. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang-orang yang zikir ke Allah berpan mancing juk tojuk bendung tedungan. Tapi mun gulu ban sambian tormator ke kiai, bahdung tedungan, tek tempak ban hadam lontong. Bener lagi? Coba, mon manusia kadang mon nget tak bu ambu, dan kadang bah egeris tak egeris. Pak ngocak sekalian neki ya nget egeris sebiko. Kan sediga kan? Tapi Allah sampai makin kita atau mandris gerisan. Saya abai abali. Ni serna tekian ban manusia. Jadi artinya apa? Banyak cara kang kui guleban sambian abali ke Allah. Semampun sambian. Tuli abali dak kajunan pon Allah. Tuli abali pompong kiknya apa kita ada bak kerungan mun ada bak kerungan pas ada debu notop karena innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yugargir sungguh Allah nerima ka taubat kebulan Allah selamanya ben kita ada bak kerungan mun ada bak kerungan notop mun makin kita ada bak kerungan alhamdulillah jangan bagi rokok ki serepan kau nengin omaing ki nyaman terus sehat terus lancar ngomor segak dinto pamator malar muka raja manfaat ban barokana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.